Kitabu cha Maira mriango wa 94 mstari wa kwanza hadi wa 23. Ewe Bwana ulizaye kisasi, onekana. Rungarara mlamuliwa dunia, ulizaatwa kuzionye heri mavidashi. Hatarini hewe Bwana tiririma ndashangilia hatarini. Nena maneno ga kuzionya, ahende amai osi matele kuzikutula. Mana tisa twapako hewe Bwana, mana aonerana au mario apako, manalaga magungu na ajeni maishio kaizati yehu, manatsinda ndika anahiya, manamba Bwana kaona Mungu wa Jacob kamani. Henu ya jinga azani henu azuzu ndapata hekima rini ridze ya ariyeumba hasikira yariyeumba dzidzo kaona ridze ya adhibuye mataifa kanda adhibu ridze yafundishaye anadamu kana maarifa. Bwana anamanya kukala maso ga mudamu kaganamana Yesu. Baha mtu umwadhibu hewe Bwana, umufundishe kula na sheria ya kwako, unampa kuhurira baada siku sababu mpaka ahende amani matsimbire wenu. Ujeri wenu Bwana kandari jatuwe kanda atuha au mario hako. Maana hukumu izambozwa kahati kaheri na hati osi na ndaituwa. Nihani andiye rungarara kwa utu wangu kwa pinga tiriri. Nihani andiye kala upande wangu juli za atuai. Kala Bwana kania viziri. Hachechehenye ninge kala napenda kuzini. Niriko amba ninahereza. Mahenzogo gasidogoma gana visa ewe Bwana. Mahangaiko ga moyo wangu gariho kala manji. Uwe kwanifariji na kunifurahisha. Uwe kudima kushirikiana na vilongozi atiriri. Matungao sheria za kureha mai. Au ni kubwira na ili mashambuli ya tuahati na kwa hukumu hatuna sio makosa malage. Ela Bwana adzakala ngome yangu na Mungu wangu adzakala mwamba wangu nichimbirirao. Andariha kwa dhambi zao. Andanunga kotiririwa Bwana Mungu wehu. Andanunga.